How's it happen to that? A man buy a cycle for rupees 900. Nipa ona cycle nama 900 to money and the sales it at a loss of 10%. Aduga on a 10% loss where the mana you agree. Do that the selling price can get again. Number one, when I see the percentage carry that is never going to but I percentage carry 10%. 10%. Ngasaki dumana 25% ni 1 by 4 ka mani 20% 1 by 5 ka mani ai le 10% ni kya madra mani by ha to wong chagi nga hai traga su kamai to mani ha da 10% hai ni kya mani 10 by 100 ha ma di da ni kya mani 1 by 10 1 by 10 madra si direct khala da di 1 by 10% की क्या होगा ना 1 by 10 के माने फ्रैक्शन दो बोले 10% से फ्रैक्शन दो बोले बता दो पिरामिड में 10% की कहीं होगा ना लॉस की फॉर्म बनाते हैं साइन देख रहे लॉस पर्सन हार्मोनी लॉस बाय CP into 100 आने देगी तो क्या होगा कि फ्रैक्शन और ये लाखों में तब सीधा मखाना लाख पोसे सीजे सीधी 10 जे सीधी कोस प्राइस अदुगा सिदा लॉस हाइबना सिगे मतलब से सिगे लाकनी लॉस है ना दो जागा देखना सेलिंग प्राइस is equal to the city form na masama sa hindi yaure kali yaure kuna loss ay kasi kana naman loss ay kasi cost price kali minus kali selling price kali itu apa loss ya dua cara di selling price betul ke cara di cost price tadi kena kedua ni loss kedua ni selling price betul ke cara di cost price tadi minus loss kedua ni dua cara di selling price betul ke hari tadi cost price ni क्या हो 10 ni loss ni क्या हो 1 ni 10 minus 1 क्या डालना है अतः बदलूंगा स्वाइन तो पुलो है वे बदलूंगा पीरे पीरे बेलूसी cost price selling price loss या सीने में बिना ठीक है वे दाल दी पीरे पीरे बेलूसी के लो cost price के ताकि ये में buy तो नहीं cost price वे दाल दी अगर हम cost price ने क्या ये पीरे हम cost price ने क्या 900 ये वैसे तो दाल दी तीन की वैल्यू ना 900 दाल दी 1 की वैल्यू दी रुपीस 900 तक ना दाल तीन की बात बराबर दी उस सही हम खक्की में बनना तरह में बनना 900 पीला गदी हम लगी में गदी मसाला तो डिवाइड होता उसी कोई जनरल लेकिन पाम से कई बाबा सेलिंग प्राइस से कोई फंक्शन से क्या nine the value betul tu dia. Tu tak ada dia. One the value di 10 divided by kata ada 90 time. One the value. 9 the value betul ke dia. Amma ki khamma gadi mayang ki betul ke tak tu tu kan. Tu tak ada dia. Amma ki nanti fange mayang ki dia kata ni 9 ni kata ni rupees kata ni 810 sumai. Sumai nak kena tahu sini price tu khamma. Yang betul dia yang lugu mampu mesti kita sih. Atau mesti yang hati-hati bahaya question atau yang simple loh question tadi yang lugu itu dari mesti. Kamu punya baik kan ini. Mesti jika mau nak kadar kali yang itu mesti question kita high level mesti mesti kita sih. Question sih kita tahu apa kita mah sih kita susah malah. Next question dah. A shopkeeper sold an article at 12.2% profit. Shopkeeper apa nama? Article nama 12.2% profit to mana sale down. If the CP of the article is rupees 450, selling price to mana yuan का मर्जी क्या रहेगा 50 है. तो क्या है cost price क्या? Si selling price बिना बनी cost price क्या है हम बनी profit बिना बनी profit percent क्या बिना बनी
12.2% pila tu ta le isang amang try le matupad mo ta percentage kaya pila ni tu ta le 12.1/2% pila ni masisi no profit 12.1/2% hai the fraction ta kya ka ni hai ma ta 1/f fraction masih the fraction no to sin hai ba sagi madu di mang li chu yaw le hauzik profit tagi lakh ani 1/f mang to hai le makha si kai hai le cost price profit tagi lakh ani makha si kai ta le udah ada mana selling price selling price ada di cost price ka plus kedua profit plus total selling price udah ada di selling price itu kan tuh yang boleh plus profit ka profit kita ada naik. Next step the question the masih boleh kya biar profit sih kan selling price akhirnya kamu selling price lagi ya masih di naik sehingga dia juga selling price ini sudah next step the 1 dimilu itu sih 9 dimilu 450 oleh lagi 1 dimilu di divide per ini kita ada 1 dimilu di kita ada ini sudah ada sih berarti apa nih harus kita yang apa cost price ini fungsi क्या नो 1 given is 50 way तो ताकि 8 given is क्या होगा नहीं 2 1 given is 50 way ताकि 5 गिरी itu तो या वाला बनेगा तो ताकि रुपीस क्या बने 400 सो simple sudut yang simple itu question ini masih question nanti mesti yang lain di mana lah kita sampai tu yang ada a salesman expect a gain of 20% on his cost price. Put your body power na bagi cost price na 20% per if in the month his sale was rupees 600, half of that bagi semua sale tu selling price ada, sekian 600. Itu dah ada bagi profit sekian. Tetapi profit sekarang betul tadi sebut tadi profit hang mana sih? Profit hang no, aku ni profit persen bila ni gain hang ni. Profit persen bila mana ni profit betul gain hang ni. Cost price hang no misalnya. Tu dah, aku na selling price sih na cost price na betul kan ni cost price itu dia mau pada profit betul tu. Betul pun mau pada tu tu apa? Sih macam cerita macam kita ni sih. Persen tu jadi jauh daripada 20%. Si profit gain profit sama ni 20% je fashion tu orang pun tahu 1 by jalan mana ni maka saya betul betul kaya hai ni profit tu kita lakukan ni macam saya kata selling price kaya hai apa cost price tu plus kaya tu apa profit kita ada 5 plus kaya ni 1 2 je 6 step tu betul tak kau dah pilih ni ba selling price ya jika ada sih selling price dia pilih ni 600 billion. Aku nak kamu selling price ni kira 6. Kita ada di 6 siapa jadi siapa mana ni? Aduh, question tu kayak ni. What was his profit? Why profit? Kau ada profit kya apa ni? 1 dimilu betul boleh. Kita. Jadi 1 dimilu, hai berarti profit si 1 dimilu betul. Jadi 6 dimilu 600 betul. Jadi 1 dimilu di 600 divide kalau kya apa ni? Rupees 100. Aduh dah. Cost price betul pergi istimewa bukan re, ada selling price lagi kaya lain macam profit lain, sebentar. Si kumpulan, si lagi ada. Pasien biasa ani, yang jauh ni, betul tak si betul siapa? Karena apa? Yang si betul pasien betul. Next person dah, a shopkeeper sold an article at rupees 360 at 10% loss. Shopkeeper दुकानदार अपना article अपना 360 पे माना, सेल तो मतलब चीज़ मार क्या 10% loss हो तो इधर आगे दुकानदार है उसे तो बुपा तो मांगे मार 360 हो उसे मांगे तो बाकी वो मार 10% तो बुपा बदी मार क्या आगे वो बदी की है तो इधर आगे चीज़ में सारी मतलब चीज़ का क्या तो बहुत करेगा नहीं कोई कि हाँ मतलब कोई मतलब percentage तो हाँ ना हम दो आए
percentage yauri profit na loss ra hai mata hi yauri si 10% loss agama 10% gain and profit pande ani thole bani ma wari ni si 10% loss agama 10% profit hai 10% hai di kya mane 1 by 10 so mane si 1 by mane ja 10 khang makha da le ko ti ma cost price ni hai na sum ko lo ni da no ko yin ni su makha da ko ti ma cost price ni si cost price ni sigi matak chila kai yo ga ba loss or loss to gila sigi matak chila kai yo ga ba profit na profit ni la e ta le de hojik si selling price andira thomo le ni 10% loss to the selling price now 10% gain to the selling price what to get loss hybrid selling price is P1 so the selling price 2 selling price 1 hybrid 10 biram bose 1 loss to yori hybrid kya selling price 9 from the 10 minus 1 9 cost price minus loss 10 biram base mana so kya hum to hoga ba 1 to hoga ba target selling price 2 to lage kya tha hai 10 plus kya 1 to kya tha ni sigi matung da section ge da ba na sigi ga cost price ani ma what ama kakin particle ama kakin mar madula makoi ani manan da yati question sidadi moi ani already madra ka lame amasuteni mana ta matang gi lakini mana matang gi sidai try to be the time see matung da high rate value was the pyramid selling price selling price 360 pyramid ani super selling price to amani selling price 360 pyramid the time rupees category 360 dugi matung da 1 di value puthok kya ta ni divide to ni hai re 9 is to divide to di rupees kya ta ni adudi selling price 2 mana 10% gain to pam se selling price 2 kan puthok pam se si puthok ke ta ni 1 di value to 40 wala di 11 di value di kya ta ni 40 into 11 and the rupees kya ta hai 440 si kya ta ni to ta ni Mesti kamu tu risna cost price mana ni? Cost price mana tu? Question yang apa? Cost price mana tu baik ni? Fraction untuk betul tak? Question ni mana tu baik betul? Fraction untuk betul. Yang si tak mana tu question tak? 520 dash away 7 loss away percentage ni kau. Dua tahun ni 42/7% gain baru mana di makai ada juga kita kira. Same question ni biru tu. Yang saya teman tadi, kita percentage ni boleh sebelum apa sebelum apa 42/7. Kita tadi penahan dah 1/7%. Sisa fraction nomor kita. Fraction nomor tanda 7 kano 49 plus 150. Jadi 50/7 Kita tadi 50/7 into आएगा percentage कितनी क्या लाना 1/100 है तो इधर आगे दी 50 ना अंदर तक आगे दी 7 into 1 क्या लाना से 14 आगे दी 7 1/7% है मुझे 1/14 में माना सब माना ना 14 2/7 से हौजिकी सब अलग में तो फक में दंदा 7 14 दिखा रहा हूँ 98 plus 2 100/7 100/7 का और percentage की 1/100 अलग 100 दिखा रहे क्या आने से 1/100 सीधा कोई सीधी के नाइरे cost price ni सीधे लेनो cost price ni सीधा कहनो सीधा cost की लाभ को नहीं सीधा profit की लाभ नहीं और सीधा profit वाला नहीं सीधा कहीं वाला नहीं loss तो इधर भी शिक्षा समय में selling price SP1 है वो
시대기수 selling price SP2 이 다르디 selling price puthokpa haibadi loss ni cost price ni loss minus tawani 이 다르디 14 ni 1 minus tawani kya lani shisho 7 da 1 plus tawani maradi profit oibna 이 다르디 kya lani yengse sile kamai dawani khoina posak si amattan tabu cost price kan kya la ani thona amna 14 point amna kya hoya 7 वे दागे दी अनिसी मानहन को नष्टंगे हो तो दिसी अनिसी मानहन बती आमलाय मन तरोगा सीटी 14 ले सीधा 7 ले 7 जिदा 2 ले 2 तो मतदा 14 जुता जे मानहन तो गम्मी मतलब सीधी तो सुया है पर ऑलरेडी 14 ले 14 ले जरा बेबाद वे दागे दी सीधा क्या है तो वाली 2 नी 2 तो वाली मानहन को नंगे कोर्स प्राइस ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗ ꯈꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 16 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯃꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯦ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯩ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ 1 ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ 520 ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ 1 ꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯅꯤ 42 rupees 520. Next, 1 GB putoni, 1 GB putopada 13 na 520 ni divide toleni. Kita hai 40. Selling price tu putowa hai, selling price tu se kya no 16 ni. 1 GB lu kya pangre 40 pangre. 16 GB lu putok kya karega ni 40 into kya lami 16. Jadi क्या करें 6 4 24 414 56 620 6 है इसमें तो करते हैं सीधा सेक्शन दिला होगा साइड में मारने होगा कोस्ट प्राइस चिकते कोस्ट प्राइस मारने तो मतलब दिन हुए सीधे तू तो बता लिया होते माना जेवा माना तो मतलब दी माना हम लोग सिन बसिना कोई माना mana nabi sile mana le amna system fange amna thakun fange hoji mana matam da selling price hai but thakun ga pira bedu mana le system ge mu putre kya fange 650 span to ga 60 ya to